Mohun Bagan Super Giant kalai lekai bahasisha hakani ka season badmintaru kila job sa kawai ka jing lekai. Mohun Bagan Super Giant kalai lekai persha ya ka Chennaiyin FC ha ka Indian Super League. Mohun Bagan kala job ya ka jing lekai da Arlenon. Ha ka basdang ka jing lekai kala longtang malumala. Hadin kato ka nepor Mohun Bagan kala sedang mentombor Khambun. O Dimitrios Petratus ulayo kawai ka kabo. Kababha Andre goalkeeper ulala persave ya kabol. Hadin kata kaladon ka jingcia ka bakongsan. O goalkeeper ka Chennaiyin FC Muhammad Nawaz ulaman saw hadin ka jingya tengku bad ulahap ban mino na ka jingla kai. Lawan rano da uwaipat o goalkeeper thamai. Shuwa ban kot ka half time. Mohun Bagan kalayo ban penki ya ka jar baningkong. Hagaba o anirut tapa ulapas ya kabol shakman. Bar ujami McLaren ulamare shakabol. Bal uthap ya ka kol baningkong. Bat hangta Mohun Bagan kalalam kwan da wailanon. Ha ka second half Mohun Bagan kalayo banthap sa ka waipat ka kol. Ha ka minute ka ban repusan usabishish bos lapas ya ka bol shakman. Bar upetratos ulayo banthap ya ka kol ka baar. Temanta ka skor kalalong da Arlanon. Hadin kata ka Chennaiyin FC kamsyam lala banthap ka wairo ka kol. Mohun Bagan kala sensar ya ka jingla kai hado ka bakon. Koblai Shubun.